keturi na MCA wa Bo Central Daktari Douglas MUTEA ni chair wa manto ya hugima ndene ya mbunge ya county ya Meru na rukiro rwari tugetha tukaria manto kathumba na turiambiri na manto ya Central Imenti. Central Imenti ni kwarirwa kwithire kya no tweka sub county cile na tungere bonde baisio kiu tuti kwenda kuyuke credits no mo para bedrite bakromba sub county narungamirite manto ya health mountain run ya karere atia kigina kia ndawa kikurike itikuma 2 million mwanka 120 million yani yona manto together tukaria rukiro rware kirimbo mago yoku kerania batugulukura 40188 namba yetu ya SMS through live kuri Facebook through live na YouTube itira na mbere wikira comment yeku na kethira nkithoma choki ya kura tuwita na mbere na mubango yo karibu sana mheshimiwa. Thank you bwana Tembei ibwaga no ntubombalika ikarogiki na ingwirite muno ne kenda tumba kwaraniria na Amero amwe na kariba bothu Central. No ntekwenda wita kuraya muno wina Mary zite 9 months kana 8 9 uri MCA wa Bo Central no take from the current speaker wa mbunge ya county ya Meru, so kwe mantu endete kuingia so far ukumbo achieve anything ibwaga no ntubwa kiule kiu mbere ya kariba Bo Central ibwaga no ntubwa kura wamba kuthura ndi MCA wao na manju ya maingi nderekeretie some of them itwambirite gutako nonto from the start itugutonya thirikarine ikwari na mgorogoro kidogo na utengo ichiomba kulitika for the first around 5 months or 6 lakini kumera au tukuja twagwatanira na governor wetu na tu promise ukethwa kwina ginto bira twendaga muno the word fund as kwambiria thayu tukugwatanira mama itwambirie gwita ngugi kana imenjire tugwatanira itwambirie utumira the budget iria tigikira itu 10 million iria chatigikira itu tomba gutegatega njira kidogo itumbita kuringaringithia njira kidogo ituithitie market igatembe tuithitie njira ingi inkuene mukona kwene from there matunda ya mama ithima intoreri biere na inkwira murungu ibwaga no twinderete akaribeto tukethwa tutagaira masira ijaroji last week ndra na pipe charoji to mantu chaje ta phases tebonde bakethwa bekinyaira from the start lakini impete around the project ithano cheruje na ibakwethwa begwiru no tiba kuona roji rukaba kinyira barabara ari athina cia kuthirikiria ndoji iria no tukona pipe ire ithina kemiuko ya no nja thayo kutina mbesha lakini impombeta ko batetheria na in the next 1 or 2 weeks we project inge tukethwa tuikiritie roji gukurukira the flagship project cha mama na inkwira mama ibwega no ntubwa guntetheria muno kuma ndekwambiria kuga ngavana ni mama imbonete no bro ibonete matunda ya mengi sana kuri ndoje ya sheleteo ruiru kunyua ruikwipoa kana tunire o test kona kuona roya already twalitie na chief officer wa mantu jege roje na iba fact take the next budget kuja ku-equip the solar system nikena ndojira chambira kunyua the start kana itagalira mbere gutura roji rwaneke no wirwaneke take the two places amwe ntonyero angi gatembe market na muno gatembe market bena thine ndoji na ibando mbete muno muteo to kwa gitigiki tafadhali tuletere roji ya no ni onto mpingetie na intigeria yake gwikira the solar system from there pa connect roje be kunda na eu ni onjira ukethwa gitituri ntithwa nkiaria na ndi gwikira solar system so the first process ni gutura na irwanekere fresh water na antu bakethwa benyunya na bakagunika ruba banyimo so ruo kumwe kwa mbere kwina governor mama president wako na matunda lazima uringe mpinga governor mama imbera antu ngabera thairo kwenda kinya gwita gukama ng'ombe ku no amba gwita me ringaringithia riera atuje to mwanki ikenda yomba gwithakaria gake gati sasa so what is happening here itobate kuthwa tu support our governor no ntubatu tu MCA Vamiru jora kuona MPs baleta ku support President Ruto no ndo iba those project yes ibakera kurukia ni ba kurukia no ndo we project imo bakwenda chijage mwananchi na mwananchi aterewa ore go muretera those project weto oro ana finance bill waga gintu ki oretera the mwananchi wa kawaida mwananchi ura atheri kana Ruto iyo gwake jochwa so mwananchi wa bothu guchie gatigati imutea kwenda aitangugi na already impambirite guchita na lazima mbele akuwe na governor wetu no the source of resources cha Meru
na niongeta nikenda mbomba guchiona chiumba gututethia. Yeah. Number 2, MCA uro umarukire speaker kwi mantu maingi muno maybe atire ndene ya upper central, right? Yeah. Maybe an completed project ira atire kwi chirio maybe uko champion kendombo complete. Ibo egano tubo the previous MCA ora speaker. Yeah. Ora to respected mono to antu ba both uchi na central Imenti at large. Na atigete project nyingi cie incomplete then ya both uchi central mono kwina cibitari cia atigirwa kidogo ja nyweri dispensary kwina kereni ewe kiraito murongi batigirite nyakalia ni dispensary kwina doji nyingi batigite ciethithaua kana ite complete na bamwe baguga tuka pipes kuma next week yau. So angu promise antu betu mantu jara John the speaker atigite atithirikiretie nkethwa de kipambere kana de mtu mbere kuja faitira ke nyweri dispensary already ito factate $1 million kenda yomba kuthithia finishing kali ni dispensary lecho health impaleti na CC naomba kumbera from the next financial year baambikira mbeca nikenda tumba kukilia that kana kuthithia completion dispensary era at least yakaliba kalia ni market na the whole kwesa blockation tuthatwe na dispensary mwe gitauga so ire yomba kuthwe ki open ikethwa ikavantu baingia muno kwina dispensary antonyero ni work na ni gwitango gibwega lakini bando ni gwetia more of structures ikenda tumba ku minene at least yomba guthinya kia health center yomba otethia antu bara betu so project ira nyingi ciatigeri ni our speaker na ira chonde afaitaira twina institute ira au speaker ata mama no ntubwacho mono the Mukiria Technical Institute already inkorogeti na baba ingi kure mobilization ni nene mono ndomba kwithwa nkireta na around 600 bakuma bodo uche katikati then da mobilize with other MCAs bomba at least kumaji tuleta na baba ingi nene Mukiria Institute yombo kuria the economy area u waja Marian University ntikiri any message rambiga about Marian University no ndini MCA of that area I make sure inkothithia follow up nikenda tumba kwithirwa at least bona speaker kana wengo rira munene wonde akariria about Marian University uria gumba ukinyira nene bau bangi bari iguru whether it's my speaker whether it is my MP I make sure kuringatiria what is happening nikenda that institute no that university ira igwate na Meru University yomba kwithirwa ikirugurwa na irugurwa the Marian area kana centriment yonde ikethirwa ikura economically so ntikiri get project you John it does not make sure everything is going on. Wow. Precisely. Now then ya Imenti Central boy na 4 ones right? Yeah, very true. Na ke 4 ones hii ibo kwenda kudivide butuke into 2 sub counties. Yes. Twadiro iro inaro ambiririe na imbi tomi bukwenda 2 sub counties. Sub counties ni ntobira bikureta ije kuona kwina devolved government ukona tha ira bongero iciko bunge kana bongero those sub counties ira chiumba kureta more resources than community no ntugatega ria kwina in every sub county mono mora kuthura whether ni askari kethe NYS what have you sub county tarawa yonka kinyeke ethro ngana atia igatarwa yonka ugatega ndene South Imenti kwina 3 sub counties utipo batena chio lakini wajage centriment yetu twina only 1 na rea gukuthurana twi tuli na ana kenda ba either Kenya Police ugeta South Imenti bena times 3 of that so we want at least to get additional 1 nikenda tumba kwithenya twingwa twi benefit mono especially ana ba bethe chabatu kana bangi pedwe bakiona bagikinyira ngugi mono ikwithwa chire twa through the sub counties. Yeah, so dwari no ambiririe because atongere bondene ya centriment ibakondo take credit ndambiririe na iningo champion na iningo skuma na who started this na inaro ariro wetete so far. So far so good. Ambuge I respect all our leaders na ntubwangu giraba gwita waja kiruterwa kwa area sub county oni migetwe just 1 month ago riria interior kana kithore kidike hari charia ronde girwa speaker rungama era munene inkoromba the sub county na ou respond immediately
so ntari na any other information but recently mbonete MP nyawengo akiuga na arombete na andikite baruga na ndi auga kinyawengo na arombete that gita na ara January na it is good aira anto vote tetera bonde tomba kona these resources ambuge kira tukwenda muno unity no to uri oretere kana uri otareta kiatu ndakwira the first time I heard of it ire speaker arombere nare no uyetikirwa na no mheshimiwa Kirima no narejire uga na arombete na ndi ntikwenda kuchani ugu ndi mukari wa bothu guchia gatigati kana ndi mheshimiwa bothu guchia gatigati no ntinkwenda at least tumba kwithirwa tuiga wa process ira ithwa smooth itwetere ki DCC na amba kwithirwa agitake the process nini manto auga ka guide the process na mheshimiwa Kirima no eja bauga bakawatane abonde na speaker na MUTEA na the 3 MCAs bangi tumba kwithwa to move this process smoothly yomba kwithwa at least tukiona matunda kira tukuromba ni unity onto obvious in every step in politics everybody na kwenda ku benefit lakini ndete gita lale atombe tumigite then from there omuntu akeja kuga roletere no rotaleta so inkona kwanza kuondine kukwena a lot of public participation ni boko ibo chienda kabu kwenda sentimenti itwe kariate siasa toke the process ye kuambirwa from the start leo siria mheshimiwa Kithure Kindiki aja ne 3 months matamauga podho apo kudhiria all those processes nkabonengera the sub county buge akariba moi bakumira bakagwa bagito erungi no ntwali resources ira chirutero barugoro nabo mea okaria na heshima wo bangi na the community tebonde ne muntu tu ina maoni jawe lakini maoni aja kathikirwa in the best way as leaders kana onja mheshimiwa MUTEA ambuge ndenda at least kwethwa kwina the kiago kwina mwangandia iwithirwe rimwe na babangi na tha tukuga chithwe chikariu ondu itwije the moment cha kurugwa kiago na mwangandia kethira ni institution ye batare acho chikambiria kwina no lakini ugethwa chigakaro bagatarairwa nde thiri mariene bandu no yao no ntu in the same sub county lakini the moment twagitanirwa at least kethira ni offices cha DCC SCC chikethwa chikina ma side kinya bongo bone some development chike happen the other side so it is of good will la ile okuona tukiuga nigawe kwithwa kwina west na central alafu kwina the other one mwangandia na kiago bo bangi bakuge gitu erongi jarwembe then ina maana ya kukata no to eka gitu erongi ote benefits chira happen kaire no to mtora ibaga itia akambiria gustrau kaire guitia na baruguru da ko institution ire ni kondere akambiria gustrau ko ina mandere ko dere so what we want ne gitu chidro chirijere ijere from there resources chire kwendekana nere boga iti chido ikiena ma iri kwendekana baruguru itindeje chido ikieja no still kero ariro South Imenti rwariro rwaretete thina sana kwibenda itwe sijui abogete seindi kwena seindi sijui kweba iti kweba ruguru so siasa bote ukirinya babue ya kuthukia process yo ndagutuka the end of the day effort cia atongerie benu areo speaker areo MP ikinya tu appoint kutuka sub county bote umeona manzo yo tutikwenda buru no nturi urona ankiaria oro nkauga we want unity thaira leaders bagwatanirite bakethwa benga indanto bao the importance ya kuigita chirie wadijiri ndeje lakini thaira okona kwina division ile okona at least o muntu amuberezi anto baebera atuite ujo inde okwega na igita londe tero trust politicians kwa baraba kwenda self benefits kana interest lakini we want the leaders baraba ndene centralment twambiritwe ni mheshimiwa wetu Kirima Ngoshini tukiaria mugambo jomwe tulingatetwe speaker wetu wa county assembly na batu the 4 MCAs tukiaria one voice nikenda at least akariba centralment betherwa beto trusta na bombo ukuona umuhimu wa kumigita the two ones otherwise the mantu jaja ngija kuge gitu erungi tetakaria ririega na ingwetikia baka guided kinya bongo bena maoni jau nonto maoni jonde jaka tweta public participation nonto chiejete jonde jage kwa amwe then bari na baume na one voice yeah but last point kenda tumaruka kirishio atongeire benu nante kwa MCA ndiarerio mujumbe there is a time with
Central Imenti iko pabaya, ile ICU in terms of development, in terms of kuona barabara, in terms of kuona itubingi kuma kiri national government. Itabibi tedrite bikioneka kiri Central Imenti. Na mantu ama ingi in terms of weight number, itukuona nyama maandamano ya kubwithika Central Imenti. So sub-county icio ciatethia maybe mandura butionete bwithire bukiona kai kethe sub-county tu iliyeto tu sub-county. Ambuge the benefit ya ici sub-county iu togo ikoreta utongeria kana hakuikiri common mwananchi. Yes. Number 2 tuge ke the last regimes iu cirareo o wi kulethara kwina development nyingi itire ja Central Imenti. Ikinya from the county government mono itakinyaku lakini totuge itejete nondo itokuona ke regime president Uhuru iro university ya Maria ni ambiririe na itokuona ramie kariene mheshimiwa Kirima ibambirie kuthithia igita rire ya Uhuru buge girage kwendekana ni aggressiveness na all leaders be aggressive gwitochwa resources you ketho mwekona nte kuma kinga bana ntugwe bionkonda bie jandene ya potho gochi egatigati na mukari wetu omba kugwirwa the same case eno kuona speaker wetu atikiri every time aguchemania na these leaders na kwithirwa egera mugambo jojo umbo benefit the common mwananchi toja ke mheshimiwa wetu mheshimiwa Kirima ketho mwekua everybody na aggressive na wayambere kwithwa akiaria na the president tumbe kwithwa tukiona more resources na ingo trust miake tano ndo tuinde tuyanda Kenya kwanza tukethwa tukirip mono kumania na national government gorokira unity ketho ndo let us all unite from the MP speaker and the 4 MCAs at least twithunya twingo twijivunia tukiona ntura yetu ni ukura na ingwitikia gakura na promises ile chonde twekire karibetu onde mheshimiwa MUTEA ketho anki make sure at least nyanda tu 100% at least we kwa 70% and above na mantu ya ketho aje kali kabwega kiambia robe kiagu mwe joke robe the mwangandia mheshimiwa Muthuri robe the west na ni ajange ngwiti into bibionde bikeba bikeja ndene Central Imenti mheshimiwa Kirima no arobe na ala ki MP ki president tuthonya wengo tukiona development nyingi chilwa ngoma speaker no ala aja mtu very influential akebe nya wengo ereta mantu jamba ingi so we have all sort of leaders barabombo kulia Central Imenti this time around. Wow. No nkwenda tuke break na tuichoka mheshimiwa iwe chair wa health committee ndene ya bunge ya county ya Meru tuketha tukare mibango eriko bwinio ya ukiria ugima ndene ya county ya Meru but first katuthia tukiuke break ture marando kidogo tuchokere. Orimeru makutano kana ntererira kwina no guchwa ario kagura iratu be kiwango kia guru na maguri janthi ukathangika CJ Collection ireri daichi suku makutano barabarani ya Meru na Nyuki Highway ruterero Rubis Petrol Station second floor store 39 nio mutethia waku turi na iratu biekuru antu arume na kinya twana bya kumarungo njondu kene yetu turugura kuma njuma tatu mwanka njuma kwambiria thaijiri cha rukire mwanka tha 10 ciogoro na ntuku ekiumia kuma tha 3 cha muthenya mwanka tha ciogoro endagia na magurija wholesale na retail rionga ndukene yetu kana uturingire thimu gukurukira 0791 345 475 kana 0743 045 kenda kugwata nteto nguruki kethura uri Meru Town tugakuretera mwankare uri utheri uri ntere ingi cia nthiguru tugakuretera na magurija te kuinyeria mubuko waku tugwatekire Facebook page yetu CJ's Collection na Instagram CJ's Collection. CJ's Collection for classy, quality and affordable shoes. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic Bouquet ya 999 bob ama D-Smart Bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Centenary Sacco
ni sako ya mwengika na community based sako jagwa centenary sako morto jwetu ni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya ntheburu jagwa centenary sako tuina mungana jwa mubango jwa mushara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria jagwa centenary sako turi na kinyamukobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyoma na kinyamyunda nkurukia jagwa centenary sako tukamenyera gikundi gyaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita kariunga kwa centenary sako wigwatire munda jwaku ntereshia nkunga nari kathwana ntere ikwiritithira ka university rikana uri mukiama wa centenary sako mbesha ciaku ikona dividends o mwaka riunga kirindwa ngicietu ntereshia chuka kinoro motwati marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya intercity na kinyarwa ngiruru ero kuma timaone rujite aja tugakombithia gwika mbesha ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiringa thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu niyo www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Kuma kire arigitani bakumenya ura bakugita utungata bwa kirasi kieguru mashini cia kinande cia ithimi motungata ja outpatient atalamba mirimo mwanya nduke ndawa shibitari ya Jem Memorial yejere kweza na utungata rerenererega aria ajibonaga utungata bwa eguru buru na magoriza tuyo kuinyeria twina ambulance nonto mwa utungata ja mpwe acha Jem nionka kwina ngari thondeki na utalambo mwanya kenda kuthagana mwajenja aremo kweja shibitari kana ekiri wheelchair kenda umukinye shibitari ono utungata twina kinyanda gitare wa ENT maxillofacial surgeon na kinyanda gitare otwana no pediatrician aritungo gebeto bakogwata ogeni na nkiro na bo tungate wane okenete Jem Memorial Hospital nerikithetwo gutumira utungata bo NHIF kirimo utungata jonthe utekure ya ndururu turina services chia medical consultation chia maigo lab chia chemist kana pharmacy na uri member wa NHIF ukomba kwithwa gitungatira gutina mari both ke barabara ke national scheme na kinyaba civil servants. Welcome to Jem Memorial Hospital. Jem Memorial Hospital turi makutano gutegana na stage yenjero ya matatu kana mukana jwa nduka area ya Meru Dairy. Mheshimiwa, hiyo wecha wa health committee ndani ya bunge ya county Meru. Plan cha mwaka yo 2022-2023 yo tureta hai imbi murombo kwa department ya health bwega bwana Mutembei mtu bwa kiule kiu mbuge ndikuja ndene ya bunge Meru ndomire kwa gitigia chair wa health committee na itwethete bwega kuringana na mwankale tukinyite atuge twayukirie thirikari ne kiraito ara batigirite mbuge kiruterwa health sector mono jara tukwenda kumeja mono ni ruterwa preventive health care tomba kwithwa tugi empower the community health volunteers bomba kwithirwa be tutetheria mono na ne antu bagwita ngugi njaga ndene community chetu bagutetheria daktari betu nturene kuthithia surveillance na kuringateria mono kinya aje bara bena thina cia mirimo ya pressure TB mantu ja maingi so as a government kana ki thirikari county assembly na executive ndingateretie mono kenda bomba kuona antu bara betu iba kwa empowered nikenda bomba kwithirwa betetheka from there ki budget iturobite mono bomba kwithwa tukiona mbecha chikongana cia ndawa mono tukiona at least 1 million 100 million in 3 months ni uto propose it kana ni exactly we propose it tumba kwithwa tukiona at least 100 million in every quarter tumba kwithwa at least ikiria kujuria witethia ruterwa dawa nontu dawa inya cionga cikethwa chiri available ke dispensary chietu ikethwa chietetheka all those are proposals ito propose it inya to empower all the dispensaries chomba kwithirwa itherwa china a laboratory nontu ire nyingi witogethera china nurses COs
but utero babangi ba daktari bakithimba tiku ndokona iku prescription yake ikuthithwa lakini kwa thairi tugawa twithitha tuki empower those dispensaries bere tumbo kinya cibitari ingi nene antu betu bakethwa betetheka mapema na twirigairie mirimo ira mapema so mirandi ire mingi ira tu proposite kana ire propose ni executive na tutulioje executive decha ilde tukoma guthwa twi supporter au ange turari na discussion FIF bill ire kethirwa at least every institution kana every cibitari ikirongamira kibiayo mono mono ichia level 4 bechira bo correct chumbe kwithirwa chi batethia kunenia cibitari ire kana kuongera service wingi tombo connect nyana NHIF cibitari chetu chia level 4 chumbe kwithirwa china NHIF services so moshinta kwele puri banga cibitari itumara besa at the source Beleu ile arelia bechira chiko generated in that hospital chithirwa chi tumairo au lakini china management team the sub county ithirwa ki manage those money lakini chi ikora ya cibitari o iwire au oshimete lupo yo kiriti mbecha iro kithi kiura no gukethwa kwina that committee ile kethirwa irungamirite mbecha uchonthe kethira ni ntobi kaibo kona kugura that sub county kana MOH no the head of everything that is happening there na ingwetikie kethirwa ikuraia muno muno cibitari cietu tonga ire akikethwo ite chiomba kana itina turnout ya patient baba ingi chiomba kwithirwa ite gwitethia chiongwa ikethwa china mechanism ya gutethwa through that sub county committee Mheshimiwa committee sometimes iba making decisions you may be chiomba utoma cibitari kalusi mbesa reason ngukura mantu ni atire ukakutha kuna committee fulani already kunenkirwa ikubangira mbeza at the end of the day kwa tuweka mbeza ile kuoneka ichio ni nikirira isi utumika the source how do we trust even cibitari ukakutha nyambeza cha mountain rent ite kuona kora chieta itire lemo kuga kuriski kana riski ira nene ikorea kuriski ukakutha kwinjira kuona igatethia the common mwananchi it's better you try it at least one matunda jaja kelo aja leo ondo to akira to uga tutereka cibitari chetu cia managed atukona the twina private hospitals nyingi na twina thina nacio lakini tukwenda at least kinya these hospitals cia sub counties na ingi nane kaitha ile 5 irethirwe manage bwega na ithithitwo bwega uria mtu akombo trust at least ethirwe kiona at least cibitari inya ni ngongeta na kandi ekwa no mbe treated au na ngakarabwega twithirwa at least twejukia mbecha nyingi kumania na macibitari ja muno insurances tichithwo igita muno private chithwo at least yetonya public hospital na ingwete ugatha kwina improvement so let us try that atambe tugerie tuone mbie gethirwa kiape now okuwa ibo kwenda mbecha chia kura ndawa right inkuona department ya ki budget estimation iririo kimbete cha kura ndawa need from 202 million to 120 million so rwangiro already rote kuona ndawa cibitari tina ndawa na becha hii ikwinama imesinjire kututuma kire antu betu bamiro akonde cheo health propose at least ugima wa mwiri tumeja na bumo no kiendene budget ira tugwithwa twithithia nontu tukameja ndene ugima wa mwiri kinya tuka invest ndene health sector inya the first 2 years ngwetike tukethwa tuko make sure cibitari iji kwambiria kwirungamira na thaire cibitari iji ambiria kwa absorb money from insurance funds na bangi bakethwa bakiona mbeca nyingi na woni nyame turari na crew the other day na twerezwa what is happening there cibitari cia Nakuru iba investment muno ndene health sector miaka mbere na chiomba kwithwa chikirunga maira chiathera na mando chonde ja karabwega ukona iba kuona mbeca nyingi ukurukira these insurances na thai tukwaria bate utenga mbeca nyingi gwita health sector so it's upon the executive pombe kwithwa bagika kamwa pombe kwithwa betenga mbeca nyingi chiithirwe chie thimwitite kanya sacrifice no tukona ugimo wa mwiri iki regime emunya ibwara thina regime create kura problem na bando these regime bando tia tukua kwina thina no atwambiritie lakini I propose to invest mono ndene health sector at least antu betu bethirwe benefita kana in the next 2 years to at least to dirani na mantu jogi mwa mwire to kikaira mbecha na mantu ne jangi so I propose to the kanake the executive let us give much to the health sector at least thirwe ge ukaira yombe otethia mukari wa Meru so what support maybe mbechiricho kuke health kana budget estimation ni yete karibu
onija chia healthy ingwetikia maiko madeti kwithirwa at least nkiona sector yetu ni kwithirwa igita bwega na ni umanenjo bwega so itwarite muno na budget chia na babengi ndenge propose iketho mndauga no ntunte na that power ego change ndenge propose at least tugetho mbechi iri kiongairwa twithwe twitete kaza idi lakini atone ora jageta yakiga kote na wetikiwa jua ndena imani lakini tukaria na no tukwaria na bukaria no still ke department ye kwena thon nyamene because aritingwe baba health ibethirite ba complain for a very long time bethira ba itithwa kathe that's a promotion mwankatha ai itira ombekana kume itira munya itira kireito na thirikari ne othai na bando baranya ba mambaritia barembira batena matumaini kitho ntubonya boka bwithika nkurika na the last assembly bandikite petition by the county assembly utino bateta lakini mwankatha inya bathai barua batena ops kiuria kiu tuteomba gichokia thaiji lakini ambuge thirikari mama nego kia about ariti beto banguge na jambo njara barisite ija kwithwa jetetherwa lakini uterwa promotions ingwetikia thirikari take long itathithia jau ambere tukaringateria mija chio healthy nkenderea kwithwa go push at least bethru nyabongo betetheka omekwithwa besa abantu betu bena wiru number 2 cover ya antuba barua bareta sibitari kinya consultation is a problem health sector no there watilete anywhere mwanka demo ikurare kuguma proposal kuma ke president health sector ichoke kri national because thirikari cha county ikore money sector ingo feel non to bwa aditibeto bango ke ba health sector madina jaja kwithwa be kurukira antu bara antu batere kwithwa be tikairo kia ka those health service givers batere kwithwa be tikairo kia muno nondu antu bara bare ukira rukire ka daktari betu bokaira rukiwe te sibitari gwetera muntu ure orere na mumivu muntu ure ore na thina ingi so ankoromba thirikari yetu to ekipa mbere antu betu ba ariti bangugi kithize iya miaka 5 thirikari mama ikethirwe kitangugi at least yenda tutemba kuthwa tu solve thina chionde twithirwe twiba thikaira na twiba eja twiba ka the first priority kimandu chionde ya kuthwa jethithika ningwitikia twa ba the first priority thina ichi ikethwa chithira na bethirwe betetheka so mbere ni ntigira I'll be talking with our governor na ngethwa nkiaria na the department yothe tumbe kuona thina ira bakurisi no ntibankinyira muno na bakambera ngethwa nyani ngwa nkigeragia ku push at least kinyethera ite solved chionde tuone kwina improvement much improvement kumania thirikari ri thiri ithirwe chikorokite eji ikorokite thirikari ri thiri Indirana complaint somewhere social media kukirikana department yetwana hospitali ya level 5 kuna a lot of challenges ntukumya kitho kwa what information akitha kuthota what information you kindly follow it up nonto bado poor services utiwa tendo boboya so ukia kuthota what statement you can utamenya no bati kwithira wita ukathiatira wichia nonto at the end of the day mwananchi ro mashinani ibabu bure assembly babu bure representative baba muringi okura iba expect kuona at least madina ba kulukira babwe iba kuthira po sort out bwega report yu teandi nayo lakini itwira antu beto bamero reba na any problem betho be report akibatu no ndu itwe ateteri bao ibetho bechwa nya be andikenya petitions bakareta ale assembly tugethwa twiringa tairia any mistreatment ira bakuona nyande these hospitals tafadhali bagakira na those information no ndu ile yeja batu twija health committee tukethwa tu visit those hospitals twithwa tukiona imbia swai kulithwa ireta thina antu au tukiaria thina ira antu beto bakuona ibakomea kwina petition nya twareteri yegie insurances apart from rwaliru omburia yegie insurances kana antu beto beja treated bo thoku bangi kandi chao chene chao chitmairwa mbaya
twina petition yiu na nereterwe ni Saresio na oitwa mberetie gwita ngugi gutegera that petition na tuona thai tutegerete victims bara bombete kwithwa bakiona mathina jara ambere amero kwina thina bakeja kuona these kule antu bakwija medical camps turene na bando ndera wajengi gwitwa St Peters bando ni ri mikumbune still twina this petition ethirwe ikijukia aba mambetu na abetu antu bara bakwija bakajukia mtura wonde ne chef card bamubetu bateo trito twina those cases na bando kwe barenya bakwire bangi baremero nya gwita batumba gwita boithirwa those surgeries bagwata permanent injuries bare by mobile na nde bandu idolingateretie mantu ja ikiathu nkwenda kwira amero tugakira wetaine hospitali ona those malpractices ka those mistreatment kana wona any problems ugakira nacho batu itu ateteri benu tukethwa twiringateria mantu ja nikenda at least mero yomba kwithirwa gwiritwe kinya ruterwa ugima bwa mwiri. Yeah. No, all said and done. Yes. Kwe petition ingi wakiretwe ni Salesio ba receive office ya speaker. Yare ya coffee? Yeah. So what is going on? Petition ira yumete ndere ya Imenti mono abo thuguchia gatigati. Yegie munda jo akie guchia factory jo bajore opposite Ntonyero. Petition itherwa ireti kenda bothithia investigation. Bone dramandu jo jakuiro ijama kada they are just false allegations. Tuge tekera ringatirwa the committee area bateria kuringateria trade ikethirwa igita through those petitions na ikitha petitioner na ite those people baraba it mentioned yao pombe kwithwa barita report. So from that investigation no tukona imbia yongo ere ara thai otomba kuga ko thithiti makosa kana ko thithiti kadithwa investigation thire ngwetige tugatha tukiona that report. Yo Friday. Yes. Ikware na CS oremi mashuma methekali ntore kirishwera yare nara gitoro showground. Statement irana ya umire campaign iri kuri ngomero thai iri kana tisi oversight. It's all about isiasa cia 2027 na era governor aritandie ngwe na MCs and then baba angeba kuringe tuma bateko menyingo ire ko bakuritande ne mero. So kwena siasa yonde ite mero ya oversight nambi babu bure county assembly mero ngwechi enu ni thatu ku represent ku legislate that is kubetha sheria na ku oversight. Does it mean statement ire ne kona ni babu bwina governor bwe kintu kemwe uteo ntobo korwera mumero bwe dribo weta wrong kirinde ne executive butikara wari because babu bwe kintu kemwe na governor bwe na mtubo wa kiuri kiu wana Mutembe mbuge siasa chie manto amaingi mono na CS na ari naja wa agriculture ejete kurugura show na nombere ko waliria manto jo jegie oversight na ya jegie ndo ira chiendre tene mero mbuge kato anjire atwira this is the time to work auga Twitter ningugi tukwathanire ntwambe Twitter ngugi tutona inya report nye control budget tutona the any report kumania na thirikari county government but for now atwaji let us sit down let us work together lakini teka atwirire tugaita ngugi yetu ya oversight kana ngugi chetu cha representation iko represent antu bara betu jo ukuona ndatha ine abotho guchire kalinde goroaja buge ka atwirire let us give thirikari time na inyare yambaragia imbuga atweni governor wetu mama time bere ambe at least tuone mbio yongo akuthithia tha ire iro bieri ko tiuga ire bitithongi ire bi bere nya biamberia gwikiro thani ne gono amberia gwa bitithongi bitikari hapana ato ambe tusabiro tirio toga ora rumeno ichiko bingana ona weta nyoga roma irio ina ambaro waigwa bithongi lakini na ndio karakara ukaigwa kumbe bitu gari sasa itoga sasa so ambuge tukenda kurash mono twamberia kwa attack thirikari tutambete kuona imbia so yongo egukarika I personally, one day MCA wa Botho Central, njitaniritie mbombo supporting governor.
lakini ala kwina thina imbatere kuthwa kiuria kiburia what is happening, lakini nayo ndina substantive evidence ekuria ni ate imbio yongo eko happen aja ni ate gukaria aja, lakini ethero otiko ndina kiongo gia kuita kuina ake gutibwa mbuge itwethete bwega na tukendera ukaria thirikari na tukendera kumithia oversight together with our senator oversight yo akuthithia mbuga ni pateli ndokwa mwete heshima utikia arambira atauga twite kana tuthithia kana ikuthuki tuwe ikuthuki hapana, lakini for now onija mutea ampendere ukaria mama na mpendere gutegera mama mbona imbio areta botho guchia gatigati na nara ukethwa kwina thina ngeta mbere akari betu antu betu aja guti karibu wega bambire what is happening twire mama guti karibu wega tanto thithie ngugire tubaterie turia ndene county assembly, lakini tendo egita leonde unity ukiri bureta gintu gikiega muno na thai atukire twe mama kanya atutethie na tutethie antu betu nimbomba kugo nkuthikirite Salaisio some minutes ago ariwa budget ira babu bangite wito kulukia kiri assembly kana ira bukwenda kubuthira public participation ariwa ni legal document because county nirete kubuthira ta itemized budget ya kintu fulani kikaurwa mbesa fulani ariwa nyakuna double entry cia mbesa then still ya budget estimate ira kwa kuna gender mainstream gender mainstreaming sijui ni kiri mara mbili na bese ingi kurecha kugura computer na nambi. Let me ask you, achoka ariwa kuna nyama anto ya hospitality na catering, this is the same thing, but ariwa kuna 33 million tia catering kuna 20 what million tia. I want to look to that document nonto na kwa ni nyo ninko ngondo umeona but uga kodra kuna double entry ikure kana tiko na ilupo yomba utuma mbetse temo wananchi ikaura kuna room babu bomba kodra procurement that budget nani estimate kana boeta tubo the public participation na public participation yo ngoma shimwa iribwedu ina I don't know time constraints because to for example with a document in a page 2 ya manada to kana 400 within 2 hours public participation bakudhiria, is it enough, is it fair? Iboga bwana mutembe ambuge badu to chereri mono ne procedures ire chibata ko lo chirio na to cherero no ndo bwando ire to ala chona governor, lakini ambuge ngugechia to ja assembly kintu gitutiuga gikurukitwe kana ojuririe jo mtata kuga au gabo eta gukurukia there's a bonus kumenya kethera kwina thina fulani kwendeka uchinjia kwina amendment kwendeka na tukathithia kethera ote kwendeka tugakurukia kariu indi itutegera document yu bando ni ejire na tukuthoma na tukethwa twikara nthiguru tumenye imbio yongo twita gukurukia ara ure so atutiga kujuriria ni kurukitwe, lakini ukaigwa mtata akiaria gakweja na suggestions ciawe ije ure getothirwa public participation li anto bereswe baugio au anto au kugira gutibui na atwija representative balose thaba Meru County ito batere kuthwa twitega document ira no ndo ira gintu kiatha kero gitikali sawa tukeja tukalende guru tuonete yako yo tukwenda changes then tukurukia with amendments lakini for now anto baka tukahaura mo tukaraja haturagurukiria budget na tekera guruka so kina maana let us give the assembly time ithithia ngugire abateria yombe kwithirwa gitegera document ira tuonete yako changes ikendeka na tukethwa twikurukia with amendments now anko uri kingi I know kitio concern no but kirimu uwe mukario Meru no member of county assembly no concerned we muchore on governor na no support governor right no relationship ya governor na munini we mwangathe yekari ate newe nije onitenda kwariria mantu mono ntikumenya what happened munini on governor muchore ko mono sana ya mono sana na inyibo na kuringana thimu kabukari kaibona na bukari itwaraia na itwara na iria nawe buge relationship ya governor na deputy onde kumenya what is happening no ntutiro twaria na governor ambira bena thina na munini owe utiro twaria na munini owe ambira kwina thina kirambiga gwake propagandas na antu bakiringe tuma nau dije thara ko ba mathirite beta kuga kwina thina nje fulani mea mtu athomba kuma gonto
gana iba aronga mauga MUTEA iba korwa mwe korwe na atiji mbie karago au gwakwa so the best thing ikwa mantu ja metho ejo deputy governor araugire serikali ya mama iko imara na nde ugetho indo kirire mbere na ara kuga antu iba korwa tanka ibisho utheri so atuge antu tukaria mantu tije as leaders non to bwa dignity na non to integrity tukaria mantu ja tutije as leaders let us support serikali ya mama na imbije serikali ya sasa so rewi metho ke muthomi juki yes no pero tureki mheshimiwa Yes. finance bill ya 2023 ndone Kenya Kwanza parawire kure kana kware finance bill itapita ngwetikia untubo bukaini le mwananchi bonane sana ure county assembly ya Meru nkomea pa upo tena pa upawe na mbunge oku bibi isauti ire kuwenda wiki kinya bunge beto ba Meru kana ba Kenya your finance bill 2023 ibwe gano ntubwa kiure kiu ambuge thirikari Kenya Kwanza ni thirite thina nyingi muno kuma ya gutonya thirikari ria thirire Ruto lakini Ruto na aria akoeberwa yari Uhuru na Raila thirikari ria ni eri gututonyithia thina ni nyingi muno irakoba mbeca nyingi gukurukia na imwe nya cia urire itikumenyekite accountable mbuge thirikari ya Ruto ekwithira thina nyingi muno kana yo Kenya Kwanza ni kugeria njira nyingi iria ka amend those problems kana gucokaniria marinya jara jari ja kuonekana Ruto na kuthukania bwa akona ndathithia uju ura no eto trust na ndiguru yetu ariona we athithia uju akethwa kwina changes inkwira mheshimiwa wetu kirima na ugire the other day aga support the nini yes the finance bill finance bill yeah. Tonga with amendments yeah. na ne opinion yenjega wategera those amendments au propose sikelwa chitegerwa lakini na ndeko yore gakinya nontu Kenya Kwanza MPs akwe bonde bari lazima bakurukiete the finance bill na nde aba batere kwithirwa betega kethira munena agwa let us do this ingwetikia Ruto kena kategete kuraja amba guthwa agonda maybe nyako thiria these problems in the first at least 2 years thina itulithira utotho atika kuria Kenya utotho atika kuria thina maybe in the first or 2 years either at least akiujuria palinya ya thithire bungi maybe mando ya buja after 3 years or so so thina chirio na ikenderea iko manager yes so tukireke mheshimiwa hariria Meru hariria Kenya na mukari wa Central ibwega bwana Mutembei nontu bwa kumbarikaja ki karoki gya kuukia yes kuigwa ngwiri tu muno nki address so many issues chiegia karibetu ba Meru yonde na chiegie abodu guchia gatigati ambere antu babo guchia gatigati ibwega nontu ibwa mpere kura na ndabwira I'll fight for you na it is true I'm doing so impetrete ko botetera mantu jama ingi na kinya kiuru gitiruma gwakwo rimwe kana nya King Solomon atarumire gwaka the temple rimwe mpeni kanya bitenki menkirithia mantu pole pole bila bikuoneka kethwa nkija nabio bijinjira chietu china thina muno tukethwa twitegaira sana nontu ngai ni irathirire tukethwa twitonya njira chietu ithithagia na arabu kuona kwina kaishu nkethwa ngitonya nkibutethagia akariba Meru ambwire twithwe twina thiri twatenya muno mantu jegie disunity kana twambiria andu a mapema let us give our governor time ombe kwithirwa tutethia ombe kwithirwa implement jarena jo thai mapema tumwe ni time miaka 5 ithira riu tukiuga governor na guria gitigiki governor na thithirie uju MUTEA na thithirie cibitari ije na thithirie the other thing twithwa twi karande guru tukiaria na mugambo jumwe tuli a Meru na high personally nga support governor wetu madam governor Kawira Mwangaza tumbe kwithwa twitethia a Meru otherwise murungu nabo tharime sana na nabwike na thiri atharime MUTEA na atharime MUTEA nendere kutharima MUTEA thank you very much god bless you wow we mutegeno tuko thona baturu karoro rekire mabango yoku kiatu kari na MCA wa Central ne chair wa health committee ndene ya bunge ya Meru tukwaria mantu kathomba na ngwitiga mantu ya moya ya tugetha tukemenya muthio murio especially budgets
urekethe kibanga bango kenda utethie mukari wa county ya Meru na kinya department ya health ira ina challenges inyingi mwankatha together tukumethia mantu mwanya private na break kiri mitandao yetu ya Facebook, Twitter na kinya Instagram na kiri nteto chetu chia welta mwanja the mona nusu na thaithatu na nusu unbeta mutembe Edward ithira wina kiumia kia. Thank you very much Mashimo. Thank you very much. Thank you sir. Yes. Thank you.